Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asiruz zikra hazimil lazzati. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasabarang si matai pandandungan na tanra syukur kata nane papuji si matata lori pong Allah Subhanahu wa taala nasabari na tuntungi materu ilalanna atutung lino taye gangkana tuli makina kunro ilalanna diterima japun na upanna na decing mananaladaki wilayhi ya, malanadaki palabai la yu'minu adukum dena suku tapan atasi de umasal ayakuna hawau tabang bimajit tabihi ikones sang idecing napahangin na pudecing napalababawangi utamanya kakisi pulung-pulungnya untuk si paringarang kuilalan na kurangi wazakir fa inna zikra ya tangfaul mu'mini itu si paringarangi manasa akigunana di sisi ini di tempat lori Allah Subhanahu wa taala. Jadi napanasan ni Allah taala makiguna. Jadi kono makiguna menurut agama ta ni palabawang tu termasuk matapan ni tapi dia pun nasuku tepat. Ya. Narima kono angkata bawa si pulu-pulu ni termasuk ni ilolong apa piricin po Allah Subhanahu wa taala. Dia pigaga iro irampengeng iro ai mungkin dia naga malindu reseseta tapi angkata malada natanga po Allah Subhanahu wa taala angkana tau matumaling ri agama na paturungi po Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aga kiguna si paringarangangnya nomor sidi nasobatanya ki malaikat tanya itu ki nabi yakut aku ang kamu pamariso itas salai mungkin pede lo pede lawan ni kurang. Yang kedua tu lima bele itu ibalisi poli paragandana nomor telu tu liman cajiwi ilolongan irono pang Allah Subhanahu wa taala menjadi masalah. Ya. Sabab mo pe ku kanjan na sampajata digagawat tu talilu suku sampaja sunnata sakat ta umrata iya na de tarorongan irono pang Allah Subhanahu wa taala tatai pasirihing dosa si bawa amalai surimun. Ya. Tapi ko lolongan irono pang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. De tu ni pasilolongan iza wallahu abadan la yadurru zambu dia kulolongan ni rona pong Allah Subhanahu wa taala dene pasilolongan dosa ta si bawa amalat ta sore mundu tapi dena gampang ilolongan mapakir ya. Nomor sidi komelo kilolongan hiro ajak na pajay kapisali ajak na pajay rana-rana atutu gata siya gani jiro umru tapi kutiba tita pakiunay kira-kira siya gapi pekutiba tita mangatay. Ya. Jadi dia na si lolo na yaro atutong linota. Yang kedua, untuk lolongan ni, serikom mengi tu di makasing ya bujuna katata. Ipig-pigay baca kurata. Ya. Jadi kode na pa aja tu lingar rade na pa aja tu remeng kadinga makada tapi kapigay baca kurata sangko makanja tu kan ya betul baca-baca kurang. Justru maspirato si makara tapi kapigay baca kurata. Nasa bayar roti kadang makbuko, kadang asampo bahkan kadang lepat. Na de gaga dosa na pasilinar. Tanda po nga latala kutulian kay tappa ilang. Di gaga. Jadi itu nang katong mapangkaw kat dosa ya kudi na sampo tappa na masusisan itu. Di gaga dosa na pagod tappa itu. Sebab mitawi. Jadi panan ng kasalaman maka kanja salan na wat ding iceng-icengari tappa. Taliwa wah lapay. Serikom mangi na to ni makanja tappa na ya tau dari pong Allah taala kami dua mitu bapas nomor sidi
sikrul mauta. Ajak lalu tak lupai amat tinggi. Jadi ke kue hadir di sekali dapi ketua riwing aja nih juluk nariwit tagasona. Nomor 2 tilawatil Quran. Ya kau tu dimakannya di paling ngerangi lauri amat tinggi. Nah tu baca-baca ada napung Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yusabbitullahu alladina amanu bil qawli sabbit fil hayati dunya wa fil akhir. Pung Allah taala na tu pujiki, pung Allah taala na tuntungi matarugang kana. Nadapi sik di batu. Na delet tanah mangolor sisi na aga na podangi mereka yakrahul mautah mi tahu ko tu mati tapi bilono. Wa nakrahu de na pasiruntu ko pung Allah taala pada meladai na kita. Masa atau. Ya. Iya nai pada malat daya kuragai ilalan na tutung dinota. Riwat tu dena pa na tulisu mencadi tanah. Na sabaya tu distokan na tanah mi jeti panyawa. Tanam. Makanya pertama-tama ko mati tu teh tapatanay saparang kun remun lemak. Sini nama sabihan ka dere. Tanah poro mana pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Si mata na cino-cino ang kina sa pamasin na ni akamasina. Na to salama li suri kampot tungat-tungat ta. Nasaba iya lino lipal-lipangan. Ya. Makanya aku bicara ki masalah pengajian. Ya. Innal malaikata la datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajak nito hali to bil ilmi ini gini kita tulima cinna. Ya. Tudah mering kalingan na mau mani Indonesia ngero melohi pudangi. Itu yang katu malaika mak dapat pemilau dong di Allah taala ipung. Agak kurang kuat teh. Tapak genakan nih. Tak dampangan ni atas sarana tatari malam pusini nama-nama di sini. Gangkana nasabar ni rolong riwan pung Allah taala. Jadi itu kong kata melo pengajian nai teh makade ya nu mau paling nak dek pernah suku tepat. Ya. Kan biasa tu kuma pengajian kita nak kadai lokal mi. Tanya polis ali made. De pada runtu makada nomor 2 mi atu na podah tahu ni. Nomor si diwi angkata tudang matu maling irampi-rampingan adan na pong Allah Subhanahu wa taala. Adan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau di mana pahagan na kamay? Ya. Untuk pak biasa ya lita. Al khairu adatun. Ia dicingi pak biasa paliwi. Ya. Gangkana sama. Bisa kak boleh mengikuti pengajian tanahnya menceramah. Saliwa mupi masigi pakangkan itu dosa. Kada cobaan na bisa ngihan macarama di ulo. Tabayangkan, dia agak baru. Ya moro. Inilah rahasianya agama. Ya. Padahal pada ipahan ya. Iya ko anu de gaga waselit na ko ipo ada ulawang mamakoi salay mananay. Ya. Karena ka moro ka pang ya macarama dari to na po teh makor pa. Makanya ya makni macarama tapi masui tahu ya kada. Coba bisa ngimirong ka macarama de ulo. Dia agak baru yang kali itu siapa baru ya mau malongnya dia tahu nulis pericing. Inilah masalahnya pak. Ya. Sini nama sabiang kedere. Ya, pada masa malam pericing kupure mato dorotero ya juga kalau singkat matasya. Magi nang kayak tuh bitasya di kibila kutu nak ada deh pasang makanya aku mati kat baju sengaja untuk bimatasya. Ya. Sini nama sabiang kedere. Untuk itulah kadang-kadangnya kafabil multivite. Memadai amatingannya kurle ni pakai amatingannya sebagai pengajar si setan insyaallah. Kan ikut. Ya kude pada makan atas di gara-gara pidato mi carama mi pak kita tak paling kalingata tak kuragaiwi tak pancaji amatingannya pengajar si teman apa. Iya kong kata ude panule pancaji amatingannya pengajar si sena. Itu pana suku tepan. Ternyata madari mo pangka. Tak bisa kalau kak macarama matasya Allah kayak rute si pulungi maka dari teh pak ustaz si pulungi si pulu teh korea boleh lino mataru jema-jema lino mataru cerita sementara kita matasya ya dia tahu nama tapi dia nama kanjak di Cina akhirnya na pengaruh teh cerita sini na cara mana pamulai lo to matenge jema-jema lino cerita mataru dia nama rigaga tapi angka marigagana. Iya kalau mati nggak pakai pengajar leta untuk dia. Agak pengajar atau mati?
Iya kui tanga-tanga ito mati makan sunakan itu lalu kau kata panan nyi di aga na pulang ita malasu. Isinin na mata mita yinga. Iya tu sirit na sumita muka tu joka-joka. Tudang-tudang. Iya makukui agam ni tanga nak madicik-dicik. Pacapuran nak tumu tanga aswewe. Tapi di tamulana. Tanga nak madicik-dicik. Iya anakku. Alay pangajari si sina amating ako. Aja mo takalupa si kako itana. Ya. Ya ko yakay tau bete loy chemme aga na purangi. E sinin na matamita yinga. Iwatuku magala dito tu ni chemmeka. Watuku mi anana. Pasuku-suku ni bate mo pacing. So dito na mapacilan rodi ko tanay ko para pacing ka na sabab. Rupa tahu man itu makokwe iya tahu tugatongan gidi ni kakak. Samungi ka, pacing ka, isinin na matamita nga, di pagamulik pada piri ati sebagai pengajari amating aku. Iya ko yakay ito matay pura isang melo pawalunga. Aga na po dangki. Kafabil mauti waiza mamadayi amating aku. Nasabari na pwede liwat tapak mo liwat tau mo pwede makanya pati mo makasilor po ng Allah Ta'ala mo pwede ito ba. Tita mo to sila naso. Dito na mega pakai ko tapi mak dupu-dupang lengu pakai lau buting eh. Lengu pakai lau pasahe. Lengu pakai lau joka-joka. Lengu pakai lau ripalawang aku. Tanga nak maricik-dicing. Manang ka manaha. Kaci mi ibu kurnga. Untuk disuri amal mu barsah. Tarumanan niya tu pakai ko. Ya. Yeah. Ya ko pura iwalong kadimuni bahawa nak masijab. Palatuk nak masijab. Aja na masih nyawamu mita kak na kumingerang ibu aku. Aja na masih nyawamu mita kak kumingerang ujaku. Aja na masih nyawamu mita kak kumingerang isini nak karisuku. Latu ikalak bunga ipasuruh. Esum puloloku si jisalaku. Dito tu na makanjalat na bulago tapi masagina. Ita na wakariswi. Mika jokang kamato o to ulaula. Ya. Kubulago. Rosbamo tuon diliu kasaro umpa. Ang kalau malapang ukuluku ang kalau malibu watu namping. Ya kumapanga ka maki pasaka. Iya ko macake ka masam tay tani sili sursalang makumi capron ipasuru kari kalabong makai cika iya to ang kangului iya to watu lamping iya to wape tamu ala pagapangaja tanna puro ajak mangka mati palawangan nasaba iya mati palawangan yon redatu. Nah janji di pong Allah Ta'ala yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ya ko mati tawe mapamula ni. Iwiri pamasin na ni akamasin sa asan na sanangan. Ya di inalatsa susah dengan syarat ajak lalu kinang kamati palawangan. Kaya yang sa mati palawangan ya di ina makanya peringaran na mati. Mukuki watak tanay mati kuki kuki lalandrolata. Yang penting makanya iparingaratan atau mati insyaallah. Dia itu nanti mati pahlawan. Namo to okko kasaro pitulanti ya na dia na makanya paringaratan mati. Ya na ruyasan mati pahlawan. Untuk lolongan ni. Mati tunga-tunga ni. Dia na to mati pahlawan. As-salatu miftahu kulli khair. Sempajangi Pak Goncina. Dicingi termasuk Pak Goncina. Dicina ilalana amat dengan husnul khotimah. Makanya ibarat tungan-tungan isat na sampajang. Ada isat na sampajang. Salatu di zikri isat na sampajangi paringan ramadici. Makanya ya ku pas sampajang mate makanya jatuh paringaran. Ya di panang korun tu disebilan saya genikan atau kuyawan ingat lepu di panang korun tu pas sampajak dia makan jama dengan menurut pakitaku. Menurut Allah Subhanahu wa taala Allah alam.
Dito panang kauruntu tau di na sampajari kita tau di na makanja sampajana makanja amatingana di panang kauruntu. Ya. Makanya ilalan natuto kalino tayo. Carana siya maama ki masung pululo. Siya maama ki mabaribola, siya maama ki masisalang. Termasuk sarsidi, iyo dingin na sabari na makanja amatinganta. Yang kedua tuh di antara tahu napuriu pung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dito ni orang isi baci tahu di napuriu pung Allah taala pit antara-rangan. Si dicontoh engka kampo pulun di macarama, marusia suka lokor macarama. Aga na pura nga penitewe nabi cika. Lau sapa yaro tulik bangi pura kurdaku. Gila yaro tulik bangi pura kue. Makanya yang kadina kada itarungkui Pak Ustaz. Kedua ni pertama pawunui iya mungkin dia sakara mati kemaka. Oh Allah mana kamana lepak nak kada lepak tu. Aga pasabaran nak kada pergaulan na. Kakanya pasal sisan na nalajak bak di sisa silap dak. Muji masam pajang kabat itu di petan maka dia sampai tapi irite kalakun. Makanya perintah agama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Itu di anrang-rangang je tau mitai sunalangi. Ya. Contoh kedua, ke sahabatku Pak. Makadakaan kaji keriba. Kaya biasa rajin masam pajak berjama. Ini kira akan dari Pak Baku dia kagak itu Bang. Makadaya memang. Tapi ini cerita tayo makada dia na kan iruntu sahabat nakada mau aja masam pajangi pajak itu. Gitu Pak. Maka dia dapat hanggak tanah. Piku ya sana kera. Aga dia tu lama sampahnya. Dia tu liluat tu. Tu tilo mak berjama. Pede mapari atu tu yang nampi sikit lasa pada isi sandi. Inilah. Kode dia pahat tu Pak. Kode panirun tu disangi apa sih mate? Karena pengalah Ta'ala. Berarti harus sampajana melo mi merece kulinona. Padahal anak-anak mupi ni paringarang wala tahinu ya ko mapariko atutung linom makareso ko na maparji dim dalim pung Allah Ta'ala memang mipatan tu dali aja mulai mariawe aja tu mita mapat dilat da yalimu walaupun ko dino ya ko nampi ko lasa aja mong paturno yang penting makuraga ko illa udokuri pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ajam paratu ipat di upan na dapat di aja lawan ni paratu upan na susah. Ko puli salibang ajam palaba iya ko puli lalangi aku ragay na sebab si paasa barakan. Di ka mawata ko pong Allah Ta'ala milurang magampang. Aja to tasapa gampang ko pong Allah Ta'ala milurang mawatang. Itu kuncina. Ya. Wa antamul Allah na in kuntum mu'minin. Iya ko makanjak mi batin pokok ipasuran pong Allah Ta'ala. Malada ko manini matika. Nini ripapisangkan pong Allah Ta'ala. Malungi-lungi ko ng pataraka ko pong Allah Ta'ala. Surimundi. Matan ripit makasip balik buwana. Di na to kasi si bawang. Di na to malasa bawang. Ang kamana pi akatan pong Allah Ta'ala. Sebagai ujian. Makanya sa kumigay warang parang. Tapi idapi ni kapisa alay makara kasi si kak kumati ka. Makanya sa kutima disingi. Idapi na gatpahang. Makara takko. Mati kama ka anak pakabarasa. Ya. Makanya sa kumalampiso lagi. Tapi mak baraka mo ka atuto ngalinuta. Di na magampang, di na mawatang agamay. Ya ko tapaham mo amulangan na tapahan niya. Yan. Sino na masabihin ka rin? Justru papahangi makaraka. Makabelat ako to. Berarti salama ye. Lain ni akatamu makasilari pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macipi-cipi mi dalik mo nampi itu kulas akara nasa gaji ne bali man itetu coba na kapit-pitir na taro ni malasa ko basagan nami atutong lino ang kayiwang oh di na pahangeli na tamilo ikidupun itulah rahasia hidup biar dia tapahang atutong lino masusaki kumeloki mate tanna puro man po Allah Subhanahu wa Ta'ala si mata na tuntung ilalan na tutong lino tayo. Yang kan esas. Mak dupa-dupang iruntu. Mak dupa-dupang irasakan. Tapi insyaAllah. Memang ipah. Ad dunia mak dunatun. Ia tu lino pa unro bermasalah memang. Ujian memang mi. Malunun ma piha. Ya ko tiaki uji po dari pong Allah Ta'ala.
mati ni jolo. Itu kuncinya. Ya ko elota melo tapatongan. Mati ni jolo. Ya buku meki manya-menyamang ya di relap cai susah. Insyaallah mati ni jolo. Dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu tamati. Kode natu salat tungan nasabak dina na jaji tu di sumat pedicing. Aga pura ipugo itu menitu maka iu siruntu dengan syarat tupak. Kan itu pesan atau pandita apa? Ya kode boleh pegai sahabatmu, kurangi balimu. Ya kode namun lepas sangka-sangka batimu makasiwen tundu-tundu ini tu bae. Makanjak pak, kumat tundu-tundu ki makasiwen nasabak magalak mopi. Natutubak mata. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po Allah Ta'ala tau tobat tungat-tungangnya gangkana nulle ni pera aga pura natubakan ilalan na atas salan. Ya. Sini na masabi untuk itulah kesimpulan na mumpun na pindrang mo pipong Allah Subhanahu wa Ta'ala sunga. Ya. Para di kigagamis yang karkipa gangkana ya kasih agak na puat tema kadai mata pawariala ni jewi tapa ustaz dakwai. Aja na takara mata pawariala ya na malulumu pak jewa tapa pawariala kasi. Agami kali bihaku puji itu ya tapa aku. Ala tapa na gata lai puji. Mako paro je ilaran na pangi kami. Ya. Lenyan dia rupo-rupo ilaran na tita. Apa ya kore na koro. Iri tay magarata wadingi galisa iri tay mekaga na di wadingi masumpa. Tapi ako melo ki masagena, ilaran na tutong alino tay masagena pinadita. Toto weri warak akuraga man ibawang. Tatarime si bawa madicing. Dia ni tarima bawang, makuraga si bawa madicing. Kuya na ron napatan tu Allah Ta'ala. Tarima ni si bawa madicing. Salaman itu. Ya. Makanya yaro agama dua pak dia na melo sila pasang itu. Asisumpungan ngelori parata. Rupa tahu hablum minanas, wah belum minang. Ciba si supungan lori pang upanda na si dimikepang itu gagah. Dia na makanya. Ya. Mo ustaz ki, mo aga ki, mo kiai ki, upanda na megalahad na balita. Dia na makali pangalatala di pana makanja itu gagah. Makodoro, ya kong kataw makabasa, makakanja si sumpungan na roy para na rupa tahu. Makanya ika pasingaran na tapi ya dia na makanja pakaswet lori pangalatala kepato pa itu. Makanya tu lima tato ngapa itu dua itu. Ang kataw makanya sampai dana kama pari-pari tayo mo di melon si Joka dito. Yung kolay buting nang katawan na sa kurumulo iko na jaluka di onrot tawi. Di na ko agame. Sa makadaka para ki tanami iban tu iban cita. Ipakkinyawa. Sinin na si posang iyapunay ko dino. Gang kamana mirwat turina na galagana pasupan na nagalaga. Makadewaran parata pacapur na tugursu. Inilah agama. Sini nama sabing kiri iya nak katane sari komangi ajat na pajat tumaring kalinga al alimu aminullah fil ard naya tahu makasingi pahan na pasabar pakitan na paring kalingan na apatiron na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya tatari pulih di pong Allah Ta'ala tahu salama lalandrulan na tahu salama kanya lang na kurangi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam dina pada tahu tu lima guru nasabari na pahang. Tahu tari maring kadingay na pakigunay. Si bawah tahu mapatu tampangnya. Rigo ang kanadi na pakigunay akanan na. Ya. Sino na masabing kadire? Di suka pe manangnya ko masalah makariron anak itu ribang yero. Waktu tanangnya nak kadi itu pak ustaz tungan-tungan na 10 na 7 na pala. Itu nana itu. Ya kumelo je tapi lepai pergaulan na gangkan na makatu luar biasa kasi tanna puro man itun tupi mapore di pangalatan tapi iwatun na lapay palos tasotun na pura pauno tuliala sara pikui carana nama DCP mayana na iswa termasuk asit dia juga agak marmusa di buku-buku yang kalingi ko bang ya tabayangkan na para sa pulis jadi madelo ju pandang ay ya moro pergaulan na nagatta si rantai na tawai runtuk ke polisi. Ini pak. Tanya ilmu yang undi, tanya perisang yang magai. Gang kami ulun na, denang kanalat tu pailala gang kan nagang palada nanti pengar. Makanya pak, ya kong kataw madeci alhamdulillah. Tapi aga wa dita bicara di lihat saja nanti. Madeci tu ngamo galat tu pacapurna.
Deci pagayano. Alhamdulillah. Kanjak pagayano. Alhamdulillah. Lebih panak na yano. Alhamdulillah. Tapi lihat saja nanti. Tay-tay kali. Maka sinaparoy pangalatala. Hiding itu makana. Dito na ka natuntong pangalatala. Tanan to pagopan kau kang yana sabarin. Masusdin ka. Maasaba kami hasanating faminallah. Sinin na di cingik kumaning pulikumanan ni pangalatala. Wa ma asaba kami sayyatin fi nafsi kuna sabari masus sama sumpa lapak mia dua sipa asa barakat na niya syukuru ka iye iramu tapae nang 70 pa ternyata kesimpulan na dua mi ipake ku sipata madece ni tapata al imanu nisfan fanisbu fi syukri wa nisbu fi sabr si di poleri asa barakang boleh si di poleri syukuru kange upanna na dito na